prize luncheon ya. Hun hi array don lava. Lunch tui tak tak tepo kan siama. Nang mani tan ani ti siya a. War taka kan e cheu tepo ka kan du a. Te chuanin mishing kan buai to a. Chutakara in hun lu tak senin in local thea. Kan ni poimo tak te min man puya wangin lom thu kan soi ma sa a. Te chuanin Sir Abdul our Honorable SM. We are honored and excited you could be here with us today, and we hope this is not your last visit. We are looking forward to welcoming you again in the near future. Thank you. And sir, I'll give you a heads up. Presentation के बाद आप प्लीज स्पीच के लिए रेडी हो जाइए. Chuan hun arelo nan chan chau mup me ila presentation peturin mama kasome kutbenang Chuan 75 bhp 200 nm torque angka aspects lambo kan yakem R2V kan chuanin kan yang ni laya ko kan sa kan motor hin ka kan ni sia chu company le mi malang ko kan long muin kan long ne motor ko ma chu ma chuanin hin ka motor hin ka le cha an ni sia London in India ko ya kan market share akan commercial bi kan 60% be like kan ko kan chu Mizoram bi kan 70% be hi kan hauni kan share chuanin mung le bi ka hian commercial market share bi ka hian 100% hi ani me ya kan bating ham chi lo na in ma se 100% be hi hau ta kan ngai ni chuanin camper kan lo mu thin ba ka kan tu mi hi dang lam ra sang aram ne kan ki to kha chung te chu kan han ta long don ma anrum idana hian ti me point thum lang sa zo de wa han comfort zone a le style a le technology a khan ania chuanin a sa khan style a hian lu so to ni la agril te anron kha ka chuanin front wheel hi aron dang lam to don ni chu SUV looks nei tur khan chuanin a headlamp te a bumper vel hi lekin akan en nga masa ai khan SUV looks ani ti na kana ro dang lam te to don ni chu chuanin rear view mirror hi mi ORV kan ti side glass kan ti me china ka king ho ko hi dual tone na lokal to do na chumi ba ka chuan a handle hemi akong ka akon na ka outside big car kumi big car dual tone na ro ni to don bo ka chuan chumba ka chuan asir andekas abang mi ka achina in kami ka mami nga run tuklokan siarang ang deu karon ne ge to na ka aron in chei moi sa ve to de ni chu ni comfort zone a hen kan comfort zone kan sai lenga ma kan du khop lo na shin khuluma te ko bota te han kala aglas te kan lo up to chita khanga khan cham chona lum tu ka cham chona bot le lu tu thina AC aron hang to don bong ni chu AC aron ni to a asida kale tai la asid hi luma kan du khop lo na chin fabric seat abang ai to karon ni thina ka khang ka tu na chuan fox leather kan kita training to ma hian Zinve ba na te ka deu kan na te ta thon na ma te han chuan te kha ti nu ne chu don ne chu dress anon da ka to don mo ni chu technology la ma kan le te la technology a hian IMAX aron ni don IMAX max ve a to kan lo per chen to thon na in game barbie la hian IMAX a khan aron ken tel lar zo kan pan chang kai chu live vehicle tracking ki te geo fencing ki te route planning khang ho ka motor ni ke tan chang kai pui em chin na khani ya chu tu na ko hian game para hian ron tik ve to ni chu engine an imani in kan lo kha pan khel lo driver kan lo score don ni pun motor thin chin ate motor kha khoi ange identity din speed alert ate ko kha IMAX app sa tang khan in effect te to don ni chu ni mo alert o ni chuan app sa tang khan aron lang me diesel to don alert me to don ni chu ma 2523cc engine
75 bhp เลย 200 mm ตัวมีจีนะครับดูนักการเทรนอารมณ์สร้างแต่กับ bhp ที่75พัน8 p อารมณ์ไปสุดท้ายนี่ส่วนนี้อัตโตกระโปงผ้า200ตัววิน220 mm ตัวกระโดดนี่ตัวรวมบอกว่าอาสานทรงเตะอาศัยทรงเตะอาหายทรงแต่ก็ส่วนหมายเวกตาอารมณ์เตะกผ้าอาหารเอวาร์โดจะว่าเราเป็นอย่างโตกันนี่ตัวนะส่วนนี้จุนบ้ากับส่วนกันที่กันที่เล็กจนกันเมื่อกี้นะกันลายเอ็นเขาโทรมาไม่เห็นfront track เลย rear track กันที่ตาอักเกออัตยาอักมาอักเห็นอักเฟยเลยทิ้งอักการสาวโซ่มีฮีเกมปันมาสาไอคันตัวนั้นมีฮีอารมณ์สาวโซ่กันจู่อักเกมมันลำปังฮีสาวโซ่ก็อักนุ่งลำปังไอเห็นmillimeter zale pakai di nasau so ni chu mi jam kai na tu chu advantage kan ni tu chu zin pe va na ate he mi zo ma chung kung ko ya tam e ma ding kung chu chu te atama khang khan aste bu zo kong bu ta kung ko ya kan load kan la emo la le mo speed sang de kan kan ko kan aste bu zo to na in chu me ba ga chuan body roll motor kong chia pe na motor min thing min soi no na thina ka khang ho kha khami akke car zao zo akman pang zao zo khan aron dizia vek don boga timber gold RX4 hui ka exo room akan nuai som singli sang ko le chen khane na ka prices te kan hu to ko bang na chon gold RX 2WD ka nuai som singli sang le chen khatan yang chon ni ko tu na kan mong kwan pickup 4 hui la ko AC khara mong to ko ne chu. Sorry, I didn't understood anything because I don't know the visual language. But what I understood is he explained very well the few points which the new camper has having right now. So I just brief few points. See, we launched first vehicle in commercial segment as a pickup 4-wheel drive, which was launched in 1999. After the feedback which we have received from the market, we launched new camper in the year 2003. It's a great thing to be here and to represent a company like Mahindra with your support. Thank you so much for giving such support in camper and people. I request you please continue your support in these two products. Plus, if you have any feedbacks regarding our products related to service, related to the product, related to any improvements you want in these vehicles, please let me know, because we have an unveiling of these vehicles, then we have a cake cutting and many more things will be there after that. And thank you so much for coming to the showroom and represent us as well as the company that will unveil the product of camper 4-wheel drive. Thank you so much. Butika, ani hi camper kung so ko to anya experience sa ema engemo soitoring so mang o. Ole ke hi arwan la dika zula om ta dia. Eka vel hi te poinum min she karim che kachon voi la hian mana motor sin motor thar khu khon na an nei na tel ve tur min so ma ba hian mana motors lung le brancha an manager pute ale a tho pui te chuma le ai zo la kan hok tu kan gf te gau ti trong kan hok tu local te chuma hian ti lung le ti ta sa tin voi ni hian long tu ka soi ni voi la hian bolero camper hi motor chorna om tak ani na te chu kwa member le ro tam tak pu the ni na atang kai na te chu soi mai le voi ni hian ka hiat sa ek kha ania voi na kan soi tum jok tak hi chu bolero camper e kum so pakhat to loi mai ka lo khol ve to hu chu nga motor thatak ani ziale arin plak zia kema experience at train and soi tu mani kan motor hi engine a hineng ba soi sel na tu kan na nei lo ba engine ni kan la khoi lo prim prima in gear a hiarin gear box hi kan la hong lo prim prima eng ba soi sel na kan na nei bok lo ba in so pakhat ton chung hian me gear box kan la hong lo prim prima ni in differential lama hineng ba soi sel na kan na nei lo boka steering box ati prim prima khan i har sa na pakhat ba kan na nei lo boka
sale le dai no tak ngil ko ga na thot lo ni a maintenance a sa lo ba ke ni am ni the ta ni a nei chi e mani ti kan soi te bok ani e ka di zo ko ve ne ka soi ti sila ta lo me Sarah, if you could do the anchoring with Ulena, Bubita. Sorry, Bubita. Request all the customers to do some robotics and we all put Aron engine chu ron ti dang la man ne mama bonnet kan hom chin fit mail không mà hay khát tóc nó khát chặt đấy nó chắc view đồ gì đó engine po hi ma lawang ta phan ron na range dang lam chun ne CC hình dạng này BHP hi ne si no mà bị hình dạng 75 Aset ta console chi ha mo bai chu fit don khóc mà hay
anh sang nghe tè với là hiện lột khen Maybe it's in the opportunity. lột khen ria anh sang nghe lột khen bel don Can go no lah. book kher lo hin Book kalau pun lah. He pun lah nak ni pun lah cuan. ani Kalau ni ku pick up aku. SC untuk hari dah. oh Tung leh kan deliver sebab pun ni pun lah masuk atau lah. AC om masabera Lang tu lah, sebab pun saya tahu tu. ni